ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барнома ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома арзиши илмии китоби тоҷикон бениҳоят бузург аст. бобоҷон ғафуров бо заҳмати чандин солаи худ мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои рангини миллати тоҷик ошно кард. дар баробари бунёду навсозии иқтидорҳои нави энергетикӣ сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ дар таъмини аҳолӣ бо барқ мусоидат менамояд. тақвияти иқтидори сесолӣ дар ноҳияи моъминобод аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ сохтмони корхонаи нави саноатӣ оғоз гардид. ба шаҳри сабз табдил додани пойтахт, идомаи тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ. арзиши илмии китоби тоҷикон бениҳоят бузург аст ва бобоҷон ғафуров бо заҳмати чандин солаи худ мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои рангини миллати тоҷик ошно кард. дар воқеъ шаҳодатномаи миллати тоҷик ва бостоби саҳифаҳои пурғановати таъриху тамаддун ва хотираи таърихи миллат унвон намудани ин шоҳасар иқдомест ки дар таҳкими давлатдории миллӣ ва фарҳангсолории мардумони мо нақши муҳиму беҳамто дорад. гузориши маҳмадалӣ Сафар. ҷалби таваҷҷуҳи бештари ҳар як фарди ҷомеа дар роҳи худшиносиву худогоҳӣ, омӯзиши таъриху фарҳанг ва шинохти асолати миллӣ ки воситаи муҳим барои эминӣ аз хатару таҳдидҳои замони муосир хоҳад буд, бо роҳандозии тадбирҳои саривақтӣ беш аз пеш тақвият меёбад. амалӣ кардани чунин як иқдоми басу арзишманду муассир дар шароити феълӣ дастрасӣ ба осори пурғановати ниёгон аст ки шоҳасари безаволу мондагор китоби тоҷикон аз шумори онҳост. бохабар шудан аз таърихи миллат ин баланд баршуни боз сатҳи худшиносӣ ва тандурустӣ ва дар ҷомеа пайдо кардани мавқеи ҳар як фард мешгардад. ин шоҳасар ба ҳар яки мо як дастури асосӣ, як дастуре мешавад ки ҳеҷ кас аз омӯзиши таърихи миллат дар канор намемонад ва ин аз насл ба насл мегузарад. барои ояндаи рушду тараққию худшиносии миллат як саҳми бисёр беназир мегузорад. маҳз тавассути омӯзиши амиқи китоби тоҷикони алома бобоҷон ғафуров тамоми қишрҳои ҷомеаи мамлакат бори дигар ба гузаштаи пурифтихору тамаддунофари хеш ошноӣ пайдо хоҳанд кард ки омили муҳим дар баланд бардоштани ҳисси худшиносии насли имрӯзу оянда аст. тадриҷан то ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ ба ҳар оилаи тоҷики тоҷикистонӣ асари арзишманд китоби тоҷикон дастрас мегардад ки он дар таҳкими ҳисси ватандӯстии ҳар як фарди ҷомеа нақши созгор хоҳад гузошт. бисёр хуб аст ки ин иқдом дастгирии хуб ёфт. ҳар яки фарди тоҷик хусусан насли калонсол бояд худро ӯҳдадор бидонад ки ин шоҳасарро ба насли ояндаи худ ба хусусан ба наврасон биомӯзонад ва ҳар як фард ин асарро донад ва ин аз донистани асар, хондани асар, омӯхтани асар яке аз воситаҳои асосӣ барои ояндаи ин халқу кишвар мешавад. китоби тоҷикон аз шумори шоҳасари ҷовидонаест ки бо далелҳои мӯътамади сарчашмаҳои таърихӣ дар баробари баландбардоштани ҳисси худшиносӣ миллати тамаддунофару дорои таърихи бои пурғановати моро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. китоби пурарзиши тоҷикон ки дар асоси тадқиқоти бунёдӣ фарогирандаи халқҳои осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикон дар заминаи далелҳои раднашавандаи таърихӣ навишта шудааст, санади муҳими худшиносӣ ва таърихи кӯҳандоштани халқи тоҷикро бозгӯ мекунад. бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав нашр намудани китоби тоҷикон ва тақдими онро ба ҳар як оила аҳли ҷомеаи вилояти Суғд иқдоми саривақтие ки ба бедории худшиносӣ дар замири сокинони мамлакат мусоидат менамояд арзёбӣ мекунанд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. шоҳасари безаволи академик бобоҷон ғафуров китоби тоҷикон дар давраи душвори таърихӣ бархурди манфиатҳо дар асоси омӯзиши васеъ сарчашмаҳои таърихӣ тадқиқоти илмӣ таълифу нашр гардидааст ки маҳсули кори 30 солаи ин олими забардаст ба ҳисоб меравад. осори мондагори алома бобоҷон ғафуров фарогири масоили мубрами таъриху фарҳанги халқи тоҷик ва саҳми арзандаи ин миллати тамаддунофар дар ташаккули фарҳанги миллӣ ва ҷаҳонӣ буда маҳз бо назардошти мақоми ҷаҳонии осори ин гаронбаҳои таърихӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тоҷиконро асари ҷовидонӣ унвон карданд.
با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به راه ماندن نشر نو کتاب تاجیکان و به هر عائله تقدیم نمودن آن که با مقصد آموزش وسیع هر نسل جامعه از تاریخ کهن خلق خویش بالا برداشتن خودشناسی و خودآگاهی، غرور و افتخار ملی عملی می‌گردد، از جانب اهل جامعه ولایت سوخت جوانان اقدام نیک راهبر دولت گرامی‌داشت کار و پیکار خدمت‌های فرزندان برومند کشور بهر سرجمعی و آسایشتگی ارزیابی می‌گردد. کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورов واقعا هم یکی از شاه اثرهایی باشد که در تاریخ خودشناسی و خودآگاهی هر یک نسل نورز و هر یک ساکن کشور سهم باسازای خود را گذاشته است. شاه اثر تمام جبهه‌های تاریخی، تمام جبهه‌های ادبیات و پیدایش تاریخ، پیدایش ادبیات ما به پررگی انعکاس گردیده است. این اقدام سرور دولت بار دیگر ما را وادار می‌سازد که بهر خودشناسی و خودآگاهی ملی هر یک نسل نورز سهمگذار باشیم. واقعا باباجان غفورov در دوره زندگی و فعالیت با کار و پیکار نظررس در رشد کشور، علم و معرفت و تهیه آثار گرانمایه خویش نقش بزرگ گذاشت و امروز این خدمت‌های شخصیت تاریخی از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با عنوان قهرمان تاجیکستان سرفراز گردیده در ولایت سوخت شهرک غفورov ناحیه باباجان غفورov به نام مؤلف کتاب تاریخ تاجیکان باباجان غفورov نامگذاری شده است. در مرکز ناحیه به نام باباجان غفورov آثارخانه که بیش از 10,000 اکسپونات ها، کتاب و مقاله ها، آثار گرانمایه که از دوره تولد، فعالیت از میز و کرسی، مقاله های تالیف نموده، اندیشه های عالمان و شرقشناسان دنیا که در روزنامه و مجله ها، کتاب ها نشر شدند و در عموم تمام کار و ایجاد مؤلف کتاب تاجیکان را بازگو میکند گرد آورده شده است. جناب عالی میلیون رحمت این آدمی که همه آدم از با زنده کردن. مردم بسیار راضی هستند چون تاریخ نمیشد، ملت هم نمیشد. کتاب تاجیکان که سند رد نشونده تاریخ کهن خلق تاجیک را بازگو کرده برای خودشناسی و خودآگاهی تاجیکان تکان جدی بخشید، از طرف معروفترین متخصصان تمدن خلق‌های شرق از جمله آسیای مرکزی اعتراف و سزاوار ارزیابی گردیده است و اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نشر و تقدیم کتاب تاجیکان به هر عائله، مطالعه آن از طرف همه قشرهای جامعه و آگاهی بیشتر تاریخ گذشته نیاگان خویش و تندرستی و خودشناسی و تاثیر و مقام کتاب ارزش تاریخ خلق تاجیک را و نسل‌های آینده وام می‌گذارد. محمود احمدزاده الیاسی باباجان، ولایت سوخت برای برنامه اخبار. موضوع دیگر با مقصد عملی نمودن نقشه چاره‌بینی‌ها عاید به صرفه‌جویی نیروی برق، کم کردن تلفات تکنیکی آن، استفاده عاقلانه از ذخیره‌های آبی و انرژتیکی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای تامین امنیت انرژتیکی در مملکت سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان درباره صرفه‌جویی و ثمره‌ناکی انرژی قبول گردید. اجرای طلبات قانونگذاری و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق می‌تواند در سمت تامین اهالی با برق دائمی مساعدت نماید. یکی از سمت‌های پیش‌بینی نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره صرفه‌جویی و ثمره‌ناکی انرژی، دستگیری حکومت مملکت در سمت مساعدت نمودن به فعالیت سرمایه‌گذاری در ساحه صرفه‌جویی و ثمره‌ناکی انرژی، طرح‌ریزی و استفاده ابیکت‌ها، تکنولوژی‌ها، مصالحی که انرژی را ثمره‌ناک‌تر استفاده می‌برند، اینچنین تطبیق برنامه‌های دولتی که به نتیجه‌های بلند صرفه‌جویی و ثمره‌ناکی انرژی نائل شدن را پیش‌بینی می‌نماید محسوب می‌یابد. اسباب‌های روزگاری که صرفه‌جوی میباشند، یعنی که با تکنولوژی حاضر زمان، یعنی که استحصال شدند با این اسباب مثلا داخل میشود یخدان‌های حاضر زمان که طرز کاری آنها یعنی که با مقایسه از یخدان‌هایی که سال‌های قبلی استحصال میشدند آنها یعنی که فرقیت دارند، با تکنولوژی نو کار میکنند و اقتداری استعمال کنیشان یک چند مراتب کم است. این هم یکی از راه‌های گویم که صرفه‌جویی انرژی الکتریکی می باشد. اقتداری یک پلیته الکتریکی که برای گرم کنی مثلا حجره ها استفاده می شود یا اینکه برای خوراکپزی استفاده می شود، تصور میکنیم که اقتدارش تخمینا 2 کیلووات است. اکنون تصور کنید که اقتدار یک لامپه کم مصرف 20 وات است. هنگامی با کار در آوردن چنین پلیته الکتریکی ما از 75 تا 150 عدد لامپه کم مصرف رو کار در آوردیم. اگر 5 دقیقه پلیته الکتریکی بیفایده کار کرد، این معنای وای را دارد که 100 لامپه
каммасраф бефоида, яъне ки равшанӣ дод. бо вуҷуди оне ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон воридоти фурӯзонакҳои тавсон манъ шудааст, вале мутаассифона ҳолатҳои фурӯш ва истифодаи онҳо ба назар мерасад. вобаста ба ин мақомоти дахлдорро зарур аст ки дар ин сан чораҳои муассир андешанд ва пеши роҳи ин мушкилиро ки ба рушди соҳаи энергетика монеа мешавад бигиранд. зеро истифода бурдани лампаҳои тавсон на танҳо харҷи зиёдатиро талаб мекунад, балки ҳангоми истифода бурдани онҳо паёмадҳои манфӣ ба сӯхтор алоқаманд низ таҳдид мекунад. лампаҳои каммасрафи барқӣ на танҳо имконият медиҳад ки нерӯи барқ сарфа шавад, балки ҳангоми кор кардан гарм намешаванд ва боиси сӯхтору таркиш низ намегарданд. мувофиқи омор зиёда аз 30% энергияи электрикие ки барои равшанидиҳӣ сарф мешавад дар ҳуҷраҳои холӣ сарф мешавад. яке аз роҳҳои сарфа кардани энергияи электрикӣ ин камтар кардани истифодаи энергияи рӯшноӣ дар ҳуҷраҳои холӣ аст, яъне ки ин ҳам яке аз роҳҳо мебошад. бо масъулият будан дар самти истифодаи оқилона ва сарфаҷӯию самаранокии энергия метавонад омили муҳими рушди соҳаи энергетика бошад, зеро таъминоти аҳолӣ ва тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо нерӯи барқ аз сарфакорона истифода бурдани он вобастагии калон дорад. Ойшаи Саттор, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. дар ноҳияи рашт барои зимистонгузаронӣ беш аз 47 000 тонна ангиш ва дигар намудии сӯзишворӣ захира карда шудааст. дар мавсими сардиҳо аҳолии деҳот ва дигар ташкилоту корхонаҳо аз захираи ангиш истифода бурда нерӯи барқро сарфа мекунанд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. аз рӯи маълумоти ситони ноҳиявӣ барои давраи тирамоҳу зимистонгузаронии хоҷагии халқ захира намудани беш аз 45 000 тонна ангишт ва дигар намуди сӯзишворӣ пешбинӣ шуда буд ки ин рақам аз нақша зиёд иҷро гардидааст. аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ шудаи ангишти камароб ки дар ҳудуди ноҳия ҷойгир буда фаъолият намуда истодааст, дар ҳаҷми зиёда аз 60 000 тонна маводи сӯзишвории ангишт истихроҷ карда шудааст ки барои пурра таъмин намудани аҳолии ноҳия, ташкилоти муассисаҳо ва умуман минтақа басанда мебошад. дар ноҳияи рашт аз рӯи маълумоти оморӣ 18557 хоҷагӣ бо шумораи 132 000 нафар аҳолии 14 шаҳраку деҳот мавҷуд буда ҳама сола барои таъминоти гармдиҳии хонаводаи худ дар фасли зимистон мардум асосан ангишту ҳезум ба қадри кофӣ захира мекунанд то дар зимистони қаҳратуни кӯҳистон ки баъзе солҳо 5-6 моҳ тӯл мекашад ягон мушкилӣ пеш наояд. ҳар сол мо 5-6 тонн кумур ангиш мегирем. ҳамаи коромо бо ҳамин пешгаҳ пешгаҳ дар ҳамин хоҷагӣ мо 3 хоҷагӣ истифода мебарем. барқа барои равшани телевизия тамошо, дастёркунии фарзандо истифода мебарем. дар ноҳияи рашт 267 адад муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва фарҳанг фаъолият дошта бо мақсади таъмини гармдиҳӣ дар назди биноҳои амалкунандаи мактабу марказҳои саломатӣ ва дигар ташкилотҳо 43 адад бухонаҳо бунёд шудааст ки бо ангиш кор мекунанд. аз ҷумла барои фаъолияти мӯътадили гармдиҳӣ бухонаву печҳои амалкунандаи муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва фарҳангии ноҳияи рашт қариб 1900 тонна ангишт ва ҳезум захира шудааст. барои давраи зимистонгузаронӣ пурра басанда мебошад. аслан дар ноҳияи рашт ҳамасола истифодаи оқилонаву самараноки ангишту ҳезум ва дигар намуди сӯзишворӣ боиси он мешавад ки аҳолӣ ва дигар ташкилоту идораҳо даҳҳо ҳазор киловаттсоат нерӯи барқ сарфа гардад. бо мақсади таъмини аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо дар назди 21 адад нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ беш аз 5000 тонна ангишт мавҷуд мебошад то сокинони деҳот дар фасли зимистон истифода баранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бо талошҳои пайгиронаи роҳбарияти шаҳри Душанбе дар хатсариҳои дохили шаҳрӣ ва байнишаҳрӣ воситаҳои нақлиёти муосир ворид карда шуда ба хизматрасонии аҳолӣ равона карда мешаванд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинги Осиё гурӯҳ Тоҷикистон иқдом гирифтааст ки 300 автобуси нави замонавиро барои хизматрасонӣ дар хатсариҳои мусофиркашонии наздишаҳрӣ ва байнишаҳрӣ ворид намояд. гузориши ҳамкорони мо.
бо талошҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сатҳи хизматрасонии нақлиётӣ сол то сол дар саросари мамлакат хубтару беҳтар мегардад. Дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинги Осиё гурӯҳ Тоҷикистон иқдом гирифтааст ки 300 автобуси замонавӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон барои хизматрасонӣ дар хатсайрҳои мусофиркашонӣ назди шаҳрӣ ва байни шаҳрӣ ворид намояд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинги Осиё гурӯҳ Тоҷикистон бо ширкати истеҳсолкунанда Хундаи Транс Аутои ҷумҳурии Қазоқистон шартномаи таҳвилиро барои харидории 300 адад автобуси тамғаи Хундаи Каунти ба имзо расонида, дар доираи шартномаи мазкур аллакай 30 автобуси тамғаи Хундаи Каунти бо ғунҷоиши 21 мусофир барои хизматрасонии мусофиркашониро ворид ва аллакай дар хатсайри мунтазами Душанбе Турсунзода Душанбе ба роҳ мондааст. мувофиқи дастури супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ширкати холдинги Осиё гурӯҳ Тоҷикистон тасмим гирифтааст ба ҷумҳурии тоҷикистон 300 адад автобусҳои замонавии тамғаи Хундай ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид намояд барои хизматрасонӣ дар хатсайрҳои наздишаҳрӣ ва байнишаҳрӣ. айни ҳол мо 30 адад автобусҳои замонавиро тайёр намудаем то ки ба хизмати мусофирон омода бошем. Дар оянда ширкати холдинги Осиё гурӯҳи Тоҷикистон нақша дорад боз 270 адад ин автобусҳоро ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид намояд. ин ширкати ватанӣ иқдом гирифтааст ки ворид намудани автобусҳоро марҳила ба марҳила ба роҳ монда дар хатсайрҳои наздишаҳрӣ ва байнишаҳрӣ аз ҷумла Душанбе Панҷакин Душанбе, Душанбе Дарвоз, Душанбе Хуҷанд, Душанбе Исфара, Душанбе Кони Бодом, Душанбе Роғун, Душанбе Шамсиддини Шоҳин, Душанбе Ваҳдат, Душанбе Файзобод, Душанбе Рӯдакӣ, Душанбе Айнӣ, Душанбе Темурмалик, Душанбе Норак, Душанбе Данғара ба роҳ монад. имрӯз ҳамаи мо дар автовокзали зебои шаҳри Душанбе қарор дорем. мо ин қадар автобусҳои зебои барҳавои барои мусофирон ширкати Осиё экспресс тайёр намуда ба истифода доданд, боиси хурсандӣ аст. ин дар шароити имрӯзии Тоҷикистон боз як қадам ба пеш ба сӯи пешравии ҷамъияту ватани мо мешавад. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинги Осиё гурӯҳ Тоҷикистон аз соли 2012 инҷониб бо 19 адад автобусҳои тамғаи ман бо ғунҷоиши 47 мусофир, 20 адад автобусҳои тамғаи Темса бо ғунҷоиши 46 мусофир, автомобилҳои сабукрави такси дар самти хизматрасонии мусофиркашонӣ ва бори дастиву бағоҷ фаъолият менамояд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинги Осиё гурӯҳ Тоҷикистон фаъолияти мусофиркашонии худро дар терминали байналмилалии мусофиркашонии шаҳри Душанбе амалӣ менамояд ки ин хизматрасониҳо аз хизматрасонии такси ва хизматрасонии автобусҳо дар хатсайрҳои наздишаҳрӣ, байнишаҳрӣ ва байналмилалӣ иборат аст. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинги Осиё гурӯҳ Тоҷикистон 70 адад автобусҳои замонавӣ ба хизмати мардум равона шудааст. 40 адад автобусҳои замонавии калонҳаҷме ки дар хатсайрҳои байналмилалӣ аз ҷумла бо Федератсияи Русия, ҷумҳурии Қазоқистон ва ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон, ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон фаъолият мекунанд ва автобусҳои хурд бошад дар хатсайрҳои наздишаҳрӣ ва байнишаҳрӣ омодаи хизмати мусофиркашонӣ ҳастанд. терминали байналмилалии мусофиркашонии шаҳри Душанбе имрӯз ба талаботи муосир ҷавобгӯ гардонида шуда барои мусофирон аз ҷумла барои нафарони имконияташон маҳдуд шароити арзандаи хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешвои миллат, роҳбарияти ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинги Осиё гурӯҳ Тоҷикистон баҳри боз ҳам хубтару беҳтар гардонидани сатҳи хизматрасонии нақлиётӣ дар мамлакат воридоти нақлиёти ҷамъиятиро бештар хоҳад кард. ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо заҳмату талошҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. дар ин муддат тадбирҳои стратегӣ ба монанди расидан ба истиқлоли энергетикӣ, раҳоии кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо суръати мамлакат мавриди татбиқ қарор дода шуданд ки боиси рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат гардиданд. гузориши Муҳаммад Муъминзода ва Аҳлиддини Карим дар ин хусус.
استقلال دولتی مهمترین دستاورد ملت تاجیک در سالهای اخیر بوده. باید هر یک ساکن تاجیکستان این دستاورد را همچون گهوارک چشم حفظ نماید و در آبادی و گلگل شکوفایی وطنی صاحب استقلال صادقانه کمر همت بندد. رسیدن به صاحب اختیاری، صاحب دولتی و آزادی که عزیزترین و مقدسترین ارزش‌ها برای هر یک شخص دانسته می شود، امروز نصیب ملت ما گردیده است و در حفظ آن باید همه فداکارانه فعالیت نماییم. دستاورد نادری رشد 30 ساله دولتداری ملی ما این وحدت ملی و همگرایی و یکدلی مردم شریف تاجیکستان بود که زیر پرچم پیشوای معظم ملت آنها یعنی متحد گردیدند و به دولتداری نوین تاجیکان ما حسن آغاز بخشیدیم و دستاوردهای دوران استقلالیت بسیار فراموش نشونده است. سازندگی و بنیادکاری‌های عظیمی هم اصلی گذشته و هم اصلی امروزه است. سمت دیگری که در دوره صاحب استقلالی بسیار یک دستاورد بی‌نظیری ملت تاجیک به حساب می‌رود، این استقلالیت انرژتیکی میباشد. در این دوره برنامه مکمل اصلاحات کلی سیاسی و حقوقی را تطبیق نموده برای رشد اقتصادی زمینه مساعد فراهم آوردیم. در ساحه‌های حیاتاً مهم کشور از جمله صنعت و انرژتیکا، نقلیات و کمونیکاسیا، کشاورزی و بخش‌های دیگر با دستاوردهای نظررس موفق شده در ساحه اجتماعی به خصوص علم و معارف و تندرستی و فرهنگ تحولات صفتی تامین کرده شد. در جمهوری تاجیکستان دستاوردهای 30 سال استقلال دولتی ما بی‌نظیر است. از آن جمله در ساحه معارف ما بینید که از 7-8 مکتب عالی امروز زیاده از 40 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی داریم و اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز به واسطه دستاورد دوران استقلالیت به حساب می رود و امروز یک بینای با حشمت، یک کلکتیو بسیار بزرگ، سازنده، بنیادکار، اهل ایجاد، اهل انتظام مهنت در آن سعی کوشش میکنند که نه تنها دستاوردهای استقلالیت بلکه در رشد دولتداری ملی ما سهمگذار باشند. دایر بر رهایی کشور از بنبست کمونیکاسیونی یک سلسله تدبیرهای مشخص عملی شد که حرکت نقلیات در داخلی مملکت تمام فصل سال امکان پذیر گردید. در این زمینه وضع رواها و بارکشانی به مناطق گوناگون کشور بهتر گردید. محمد مومنزاده اهل‌دین کریم عبیدالله سیولی، اخبار. در ناحیه مومن‌آباد از جانب صاحبکاران وطنی ساختمان یک کارخانه نوی صنعتی آغاز گردید. برای تامین کارخانه مذکور با اشیاء خام امروزها در برابر بنیاد انشاءات استحصالی میدان 200 گکتار تاکگذار کهنه نیز از نو برقرار کرده می شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در دوره تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با صورت کشور و وسعت تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد برای تشکیل جایهای نوی کاری، رشد استحصالات و منبع سری وقت قبول و کارکرد میوه استحصال شده بنیاد یک کارخانه نوی صنعتی آغاز گردید. از جانب صاحبکار وطنی در قسمت غربی دهه شهر نو جماعت دهات دهی بلند ساختمانی کارخانه صنعتی آغاز گردید. در کارخانه مذکور زیاده از 60 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین کرده می شوند. در ناحیه مومن‌آباد امسال طبق نقشه در قطار دیگر انشاءات تعییناتشان گوناگون برای پیشرفت استحصالات باید 3 کارخانه صنعتی ساخته مورد استفاده قرار داده شود. عین زمان در انشاءات از جانب پودرچی تکنیکی ضروری و متخصصان ساحه به کار جلب گردیدند. عین زمان در کارهای ساختمانی زیاده از 15 تا تکنیک‌های ساحوی کار کرده ایستادند و زیاده از 35 ساختمانچیانی که در اینجا کارهای ساختمانی رو پیش میبرند و کار جلب کرده شدند. ما این با عهده گرفتیم که تا جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان این کارخانه کارکرد شهربانی را با صفت بلند ساخته به استفاده دهیم. برای تامین این کارخانه با اشیاء خام با اقدام صاحبکاران وطنی در حدود جماعت دهات ده بلند ناحیه میدان تاکگذارهای کهنه نیز از نو برقرار کرده می شود. بعد تیار شدن همین کارخانه با ما ضرورت هست که برای این کارخانه ما محصولات خوجه قشلاق یعنی که انگور رو باید که ما دسترس نماییم. از این خاطر ما با عهده گرفتیم که 200 گکتار انگور رو درگیر حاضر
کارکرد کرده هستیم. در جماعت دیوت دیبلند ناحیه مومن‌آباد از جانب صاحبکاران وطنی این دومین کارخانه کلان صنعتی است که بنیاد و سمت فعالیتشان به کارکرد میوه و سبزیجات نگرانیده شده است. طبق نقشه کارخانه نو باید در عرفه تجلیل از جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شود که در زمینه تأسیس چنین انشاءات 3 ساله در برابر رشد ساحه صنعت، پیشرفت ساحه کشاورزی نیز در ناحیه تامین و از همه مهم شماره معین ساکنان محلی به جای کار دائمی فرا گرفته خواهد شد. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهات ناحیه‌های جیهون و عبدالرحمن جومی انشاءات گوناگون تعیینات از جمله مرکزهای خدمترسانی، حمام، آشخانه، سرتراشخانه، کاشانه‌های حسن و میدانچه‌های ورزشی بنیاد کرده می‌شوند. گزارش در این خصوص از روزهای اول اعلام شدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه جیهون نقشه چاره‌بینی‌های تشبس‌های سازنده تحریزی شده ساکنان ناحیه جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مسئولیت بیشتر ظاهر می‌کنند. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت دهات 5 ناحیه جیهون کارهای ساختمانی برقرارسازی انشاءات‌های جشنی با مرام ادامه دارد. طوری که خود می‌بینید علاقه در اکثریت جای‌هایی که طبق نقشه چاره‌بینی‌های تشبس سازنده بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بود کارها ادامه دارند و کوشش کرده ایستادیم که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهایی که در نقشه پیش بینی شدند به انجام رسانیم. همین گونه با این مقصد در 5 جماعت دهات ناحیه جیهون بنیاد و ساخت‌وساز انشاءات دارای تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. مخصوصا در دهات 5 قمسنگیر، استقلال و یکدین انشاءات و مرکزهای خدمترسانی بنیاد می‌گردند که در بهتر شدن وضع اینفراستراکچور روستا مساعدت فعال می‌کنند. در جماعت دهات قمسنگیر کارهای سازندگی با سرعت ادامه داشته این چنین از طرف صاحبکاران از طرف خواجگی دهقانی کارهای ساختمان حمام، میدانچه ورزشی، ساختمان مرکز خدمترسانی، ساختمان مرکز تجارتی با سرعت ادامه دارد. این چنین صاحبکاران و شخصان مسئول جماعت دهات قمسنگیر نیت دارند که تمام کارهای بزیمه داشتهشان را پورا و با سر بلند اجرا نمایند. طور اطلاع دادن در این دوره بنیاد و از نوسازی 6 نقطه سانیتری در شهرهای دوشنبه، 5 پایان، تعمیر اساسی میدان غلبه در مرکز جماعت شهرک دوستی، روشننمایی کوچه‌های اساسی مرکز ناحیه جیهون، از نوسازی باغ فرهنگ و فراغتی، بنیاد بیش از 10 عدد میدانچه‌های ورزشی، برقرارسازی ورزشگاه مرکزی، تجدید کاخ تابستانه ستاره، از نوسازی ترمینال مسافرکشانی دوستی و به این قبیل انشاءات مهم ساخته و مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. انشاءات در نقشه و قید گرفته ما از میدانچه‌های ورزشی، 4 میدانچه ورزشی، یک چند بنگاه‌های طبی، مرکزهای خدمترسانی، کاشانه حسن و دیگر انشاءات‌ها و نقشه گرفته شده است. در دوره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جومی راه محله مذکور در مسافه بیشتر از 3 کیلومتر سنگ فرش کرده می شود. راه کوچه و محله ها که اکنون نوسازی می شوند باعث خوشحالی و قناعتمندی ساکنان دهات گردیده است. در شهرک عبدالرحمن جومی ساختمانی شستشوی ماشین ها در عرفه انجامیابی است. ساختمانی صنفخانه های الوگی در مکتب رقم 1 در عرفه انجامیابی است. اقدام گرفتیم کوچه مرکزی شهرک با پورگی فرش کردن، اسفالت پوش کرده شد. یک قسمی انشاءات جشنی در عرفه انجامیابی است. شرح موضوع دیگر خواجگیدار ناحیه میرسعید علی حمدانی ولایت ختلان در دوره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تک‌پروری برای سالهای 2016-2020 مخصوصا رشد باغ‌های اینتنسیوی تدبیرهای ضروری را عملی نموده میدان تاکزار را وسیع می‌کنند. گزارش گلشهره ستار در این خصوص. ضرورت بنیاد باغ تاکزاری نو را به نظر گرفته جورابک تورقلوف با 18 نفر سهمداران که به هر یک نفرش 1 هکتار زمین راست می آید خواجگی دهقانی تشکیل نموده به بنیاد تاکزارهای نو شروع نمودند. عین زمان خواجگی دارای 12 هکتار باغ انگور و 4 هکتار باغ سیب است. در باغ انگور ما
навҳои ҳусайнӣ, победа, дили кафтар ва шоҳона парвариш меёбанд. боқимондаи заминҳои мондагиашро 12 гектар аз 12 гектар иборат мебошад ки пеши худ тасмим гирифтем ки дар оянда боғи ангур дар масоҳати 6 гектар ва боғи себ дар масоҳати 4 гектар ташкил кунем. ниҳолҳое ҳастанд ки аз моҳи феврал мо пеша кардем ки ба шинондани навҳои ангури нав шурӯъ кунем. майдони умумии боғу тогзор имрӯз дар ноҳия 1176 гектарро ташкил медиҳад ки 46 гектараш аз навҳои беҳтарини ангури шоҳона, ғалаба, ҳусайнии сафеду сиёҳ иборат аст. мо дар ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ қарор дорем. иқлими ин ноҳия барои рушди соҳаи боғутокпарварӣ хеле мувофиқ аст. хоҷагидорони бо таҷриба мақсад доранд ки майдони тогзорро имсол ба 80 гектар ва дар солҳои минбаъда ба 150 гектар расонанд. бо маслиҳати мутахассисони соҳа ва истифода аз таҷрибаю навъҳои хушсифати басодирот нигаронидашуда, хоҷагидорон майдони тогзорро сол аз сол зиёд менамоянд. иқлими ноҳияи мода махсусан ҳамин заминҳои тобиате ки мо зиндагӣ мекунем, хоҷагӣ дорем, рушди соҳаи боғу ток мувофиқ мебошад. имсол боғдорони ноҳия ҷои тогзорҳои кӯҳна ки самаранокии иқтисодиашон ниҳоят паст буд, 28 гектар тогзори нав бунёд намуданд. бо мақсади гирифтани манфиати бештар ва фаровонии маҳсулот, кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Москва ниҳоли ангурро аз хоҷагиҳои ангурпарварии шаҳри Турсунзода дастрас намуда, бо риояи чорабиниҳои агротехникаи парвариш ки боиси баланд шудани нишондодҳои истеҳсолӣ мегардад, нигоҳубинашро ба роҳ мемонанд. мақсади мо ҳамин аст ки дар ҷамоати деҳоти панҷоб ки собиқ савхози боғутокпарварӣ ба номи Чубек буд, мо мехоҳем ки ҳамин хоҷагии боғутокпарварии пешнуро аз нав барқарор намоем. бо ҳамин мақсад имсол дар ҷДММ Москва ва хоҷагии ангурбоғи ҷамоати деҳоти панҷоб дар майдони 10 гектар боғҳои нави ангур бунёд карда шуда, майдони 28 гектар боғҳои ангурбоғи кӯҳна аз нав барқарор карда шуданд ва мо оянда ният дорем ки майдони тогзорро ба 150 гектар расонда оянда истеҳсоли ангурро аз ҳисоби бунёди боғҳои нав барқароркунии боғҳои кӯҳнаи ангур зиёд намоем. марҳила ба марҳила ҳавасмандии саҳмдорон ба васеъ намудани майдони боғу тогзор зиёд мегардад. айни замон дар ноҳия 4485 хоҷагиҳои деҳқонӣ ба қайд гирифта шудааст ки майдони 13318 гектар заминҳои корам ба онҳо вобаста карда шудааст. яке аз бахшҳои манфиатоварии соҳаи кишоварзӣ ба қавли мутахассисони соҳибтаҷриба самти моҳипарварӣ аст ки дар шароити ин ноҳияи вилояти Хатлон барои афзоиши ҳавзҳои моҳипарварӣ имкониятҳо ниҳоят зиёданд. бо иқдоми ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Ҳамадонӣ бо усули муосир истеҳсоли навъи амури сафед, зағорамоҳӣ ва пешонипаҳни сафед ба назар гирифта шудааст. хоҷагиҳои моҳипарвар дар ин ноҳия 9 адад ва ҳавзу кӯлҳои парвариши моҳӣ 333 гектарро дар бар мегирад. имсол истеҳсоли моҳӣ дар ноҳия ба 413.9 тонна расонида шуд ки нисбати соли гузашта 53 тонна зиёд аст. бо мақсади заминагузорӣ ба фаровонҳосилии кишоварзони ноҳияи Хуросон, корҳои агротехникии мавсимӣ ба монанди коркарди ниҳоли дарахтон дар боғот, яхобмонӣ ва шудгори заминҳои аз ҳосил холӣ гаштаро вусъат мебахшанд. гузориши ҳамкоронамон Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. бо ба анҷом расидани маъракаи кишти тирамоҳии кишоварзон дар ноҳияи Хуросон, имрӯзҳо ба нарм намудани қатори ниҳолон, яхобмонӣ ва анҷом додани шудгори заминҳо ва дигар омилҳои ба ин аём мувофиқ машғул мебошанд. тибқи иттилоъ то ба имрӯз дар ноҳия майдони беш аз 5000 гектар замин аз шудгори хушсифат бароварда шуда, хоҷагидорону деҳқонон бо тавсияи мутахассисони соҳа зироатҳои гуногуни кишоварзиро кишт намуданд. то имрӯз дар майдони зиёда аз 5000 гектар заминҳо шудгор карда шуд ва хоҷагидорону дар ин вақти сармо шабонарӯзӣ корҳои агротехникиро бурда истоданд. дар ноҳияи Хуросон дар майдони 4770 гектар кишти ғалладона гузаронида шудааст ки мувофиқи дурнамо 118%-ро иҷро мекунад. кооперативи тиҷоратии биби узбакби дар ноҳияи Хуросон дорои 863 гектар замин буда, асосан самти фаъолияташ боғу токпарварӣ мебошад.
дар хоҷагии мазкур 520 гектар ниҳолони себ, нок, анҷир, олу, анор, гелос ва дигар намуди дарахтони серҳосили мевадиҳанда ки аз хориҷи кишвар ворид гардидаанд парвариш ёфта, ҳамасола деҳқононаш аз он ҳосили фаровони мева ба даст меоранд. айни замон дар хоҷагӣ яхҷуфткунӣ мо байни қаторҳои ниҳолҳо яхҷуфт карда истодаем. дар боғи ангур мо барои шинондани ангур тайёрӣ дида истодаем. ҷамоати деҳоти фахрободи ноҳияи Хуросон ки дар баландтарин мавзеъ ҷойгир аст, бештари заминҳояш ба бунёди боғу тогзор мувофиқ мебошад. дар ҷамоати мазкур хоҷагии фермерии Асадулло ки самти асосии фаъолияташ ба боғу тогпарварӣ нигаронида шудааст, таи чанд соли охир хоҷагидорон бештари бозорҳои ҷумҳуриро бо меваҳои шаҳадбор таъмин менамоянд. ниҳоло аз Краснодар овардагӣ шудааст, қариб 25 намуд аст. ғайри ин ангур дорем, тойфӣ, хоб кишмиш сиёҳ, хоб баъд боғои олу дорем. ҳамаш ҳосил диҳанд. баҳри заминагузорӣ барои ҳосили оянда деҳқонон корҳои агротехникаи боғодро анҷом дода, сари вақт байни қатори ниҳолонро бо истифодаи техникаҳои тасмачарх нарм карда истодаанд. имсол зимистон бисёр сармо омад. дар ҳудуди ҷамоат байни боғу тогзорҳо бо тракторҳои тасмачарх ҷуфт карда истоданд. дар хоҷагии фермерии Асадулло ба соҳаи ситруспарварӣ низ диққати махсус зоҳир гардида, бо бунёди якчанд адад гармхонаҳо парвариши лимӯ ва афлесунро ба роҳ мондаанд. дар ҷамоати деҳоти ба номи Садраддин Айнии ноҳия низ рафти шудгори заминҳоро кишоварзон вусъат бахшида, баҳри дар мавсими сармо анҷом додани шудгори хушсифат аз техникаҳои лозимаи соҳа самаранок истифода мебаранд. имрӯзҳо хоҷагидорони ҷамоати деҳотӣ ба номи Садраддин Айнӣ ва сардии ҳаво нигоҳ накарда заминҳои аз ғизопоя тоза кардашударо ва намихел корҳои агротехникӣ ҷуфт карда истодаем. чуноне мушоҳида мегардад, дар ҳама ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Хуросон дар ин рӯзҳои сарди зимистон шудгори заминҳои аз ғузапоя холӣ гардида идома дошта, деҳқонон мақсад доранд то мӯътадил гардидани ҳаво тамоми заминҳоро барои кишти баҳорӣ омода намоянд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд барои ҳифзу истифодаи оқилонаи заминҳои обӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. аз худкунии заминҳои нав ва ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои бекорхӯбида дар баробари истифодаи заминҳои мавҷудаи обӣ аз манбаъҳои асосии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ дар ин хусус. бо афзоиши аҳолӣ ва талабот ба маводи ғизоии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо истифодаи самараноки замин аз манбаъҳои таъмини бозори истеъмолӣ мебошад. бо дарки ин дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд баҳри истифодаи оқилонаи обу замин тадбирҳо амалӣ мешаванд. иқлиму обу хоки ноҳияи Спитамен ба зироату сабзавоткорӣ мутобиқ буда, замини ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ, хоҷагиҳои кишоварзӣ, қитъаҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои ёрирасонии шахсии шаҳрвандон манбаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ маҳсуб меёбанд. бо роҳи истифодаи оқилонаи замин, кишоварзону аҳолии ноҳия дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳмгузорӣ менамоянд. ин ҳам заҳмату маҳорату таҷрибаи кишоварзону аҳолӣ ва ҳам тадбирҳои кормандони кумитаи идораи замини ноҳияи Спитамен мебошад. дар баробари пахтакорию чорвадорӣ сабзавоткорӣ аз самтҳои асосии соҳа маҳсуб меёбад. таи солҳои охир дар мавзеъҳои алоҳидаи ноҳия истеҳсоли картошкаи барвақтӣ ҷорӣ гардид. мавзеъҳои ноҳия ба сабзавоткорӣ мутобиқ буда, истеҳсоли сабзавот аз самтҳои сердаромади соҳа мегардад. дар ҳаҷми истеҳсоли пиёзу сабзӣ, таъмини бозори истеъмолӣ дар ҳамаи фаслҳои сол ва захира дар ноҳия усулу таҷрибаи шоиста мавҷуд аст. масалан дар ҳамаи бозорҳои минтақа имрӯз дар давраи зимистон низ сабзавот аз ҳисоби захираи кишоварзону аҳолии ноҳияи Спитамен бештар таъмин мегардад. хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳот Турсунулҷабоев зиёда аз 3500 тонна сабзӣ истеҳсол намуданд ки сабзиро бо усули хос дар қитъаҳои замини хоҷагӣ ва тариқи зайл нигоҳ медоранд, давра ба давра барои ба бозори истеъмолӣ пешниҳод менамоянд. дар вилояти Суғд бо мақсади афзун намудани истеҳсоли сабзавоти тару тоза бо технологияҳои пешрафта гармхонаҳо бунёд карда мешаванд. нахустин чунин иқдом дар ноҳияи Спитамен амалӣ бо саҳми соҳибкорон ва аҳли хоҷагии деҳқонии Дӯстободду дар масоҳати 1 гектар гармхонаи нав сохта соли дуюм аст. маҳсулоти гармхона дар таъмину фаровонии бозорҳои минтақа нақши хоса дорад. кишоварзон дар ҳамаи фаслҳои сол чорабиниҳои агротехникии афзун намудани боздеҳи замин, бахусус дар давраи зимистон тадбирҳои коркарду шудгор, шӯршӯӣ, додани ғизои иловагӣ я хобмониро татбиқ менамоянд. айни ҳол дар тамоми заминҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ, дар заминҳои корхонаи кишоварзӣ хоҷагиҳои деҳқони ноҳияи Спитамен новбаста аз шакли моликият, шӯршӯӣ ва яхобмонии заминҳо бо воситаи ҳам
آب خود جاری آقسو که زیاده است از 3 کub آب در ناحیه هست ما گرفته سادیم در زیر باغ و تاکزارها و تا این جانب در میدان زیاده 3,000 گکتر ما علاقه یخابمانی گرفتیم. در ناحیه کارمندان کمیته اداره زمین و کارخانه دولتی فرعی به قدگیری مال و ملک غیر منقول بهره تامین اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره حفظ ثمرناک و عاقلانه استفاده نمودن زمین‌های کارآمد آبی با راه نظارتی فهماندهی پیشگیری و دستوردهی چاره‌ها می‌اندیشند. با گردش کشاورزی برگرداندن زمین‌های بویر و سودکنی زمین‌های نو از منبع‌های دیگری افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی به خصوص در شرایط کمزمینی افزایش طلبات و مواد آذوقه بوده. حالا در نتیجه کارهای نظارتی متخصصان کمیته اداره زمین ناحیه سپیتامین بهره استفاده این گونه زمین‌ها در سمت کشاورزی چاره‌جویی کرده می‌شود. دوام یک سال گذشته باشد در ناحیه 27 گکتر زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی درآورده 124 گکتر زمین‌های نو از خود کرده شدند. با سهم خواجگی ریزا 2010 و جمعیت خوبان به موضع زراعتکاری تبدیل یافتن زمین‌های سالها بیکار خوابیده موضع ارلی ناحیه تدبیر مهمی سمت استفاده زمین میباشد. در دوره به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت کارهای مهم سبز و خرمگردانی راه اندازی کرده شده. در باغ و گلگشت‌ها، خیابان‌ها درختان زیادی سایه افکن و آرایشی شناخته می‌شود. در دوره همین اقدام کارمندان وزارت و اداره‌های مملکت نیز در تدبیرهای نهادشناسی اشتراک نموده سهم خود را در تطبیق عملی تشبس‌های شهرداری می‌گذارند. موضوع را همکارانمان ادامه می‌دهند. پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شهر سبز تبدیل داده می شود. این هدفی آینده‌دار در دایره اقدام‌های بنیادکارانه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه راه اندازی گردیده، همه روزه در کوچه و خیابان‌ها و نزد بینای تشکیلات و اداره‌ها نهال درختان سایه افکن و آرایشی شناخته می شود. کارمندان وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شفت راه‌های اتومبیلگرد نزد فرودگاه بین‌المللی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه نهال درختان آرایشی و همیشه سبز شناختند. نهال درختان آرایشی با نظرداشت طلبات انتخاب و در اساس توصیه متخصصان شناخته شدند. در دایره به شهر سبز تبدیل دادن دوشنبه در ناحیه شاه منصور 41,000 درختان آرایشی و همیشه سبز شناخته شده است. در مجموع کارمندان وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان زیاده از 250 بیخ نهال آرایشی و همیشه سبز شناختند. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه از جانب سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست چون شهر سبز و خرم و از جهت اکولوژی تازه عالم پذیرفته شده است. در واقع دوام سالهای صاحب استقلالی پایتخت مملکت با شناختن درختان سایه افکن و آرایشی که بیشتر آنها از خارج کشور وارد کرده شدند به شهر زیبا تبدیل یافته، باغ و کوچه‌های پایتخت را زیبا و زینت بخشیدند. وسعت بخشیدن تدبیرهای نهالشناسی برای نظربا گردیدن اطراف بیناها و بهتر نمودن فضای اکولوژی زمین می‌گذارد. محض تازگی محیط اطراف از سرسبزی طبیعت وابستگی دارد. مسئولین وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتند که در آینده نیز جهت اهلانه سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت مملکت شهر دوشنبه اقدامهای سبزکاری را ادامه داده در کارهای آبادانی و نهالشناسی سهم خود را می‌گذارند. منوچهر سلیمان، خال محمدی دولت، اخبار. ادامه برنامه اخبار. رشد بانظام ساحه علم و معارف و به طور وسیع به راه ماندن آموزش تکنولوژی معاصر مخصوصا کامپیوترکنونی مؤسسه‌های تعلیمی از جمله واسطه‌های اساسی در تقویت دانش اهالی میباشد. برای نسل جوان و نوروز کار با تکنولوژی معاصر و تقویت بخشیدن دانش و مهارت خود نهایت مهم است. گزارش ابراهیم نرزلوزاده در این خصوص. با نظرداشت جاری نمودن آموزش و استفاده وسیع تکنولوژی کامپیوتری در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری، برنامه دولتی عملی نمودن تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 قبول کرده شد. رشد علم و معارف و جاری نمودن تکنولوژی پیشرفته در مؤسسه‌های تعلیمی کشور در سیاست پیشگرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان موقع کلیدی دارد. باید تاکید نمود که به طور وسیع استفاده برای تکنولوژی اطلاعاتی در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات زمینه گذاشته روند درس مطابق با استانداردهای بین‌المللی به راه مانده می‌شود. مقرر حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 سپتامبر سال 2017 تحت رقم 443 برنامه دولتی عملی نمودن تکنولوژی‌های اطلاعاتی کمیونیکاسیونی در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018 و سالهای 2022 قبول گردیده است. وابسته به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌های دخالدار، مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی، ولایت و شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان جهت اجرای برنامه مذکور
дар доираи маблағҳои пешбинишудаи бюджетӣ ва ғайри бюджетӣ ва он маблағҳое ки қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон манъ накардааст чораҳои зарурӣ андешида шуда ҳар 3 моҳ ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод менамояд. Мақсади асосии барномаи мазкур ин рушди низоми технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ ва баланд бардоштани сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бо истифодаи технологияҳои таълимии муосир, усулҳои инноватсионии таълим ва ташкили фазои ягонаи иттилоотии соҳаи маориф мебошад. дар доираи амалишавии барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 як қадор чорабиниҳо аз ҷумла доир ба таҳкими заминаҳои моддии техникӣ, таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ, ташкили шабакаҳои иттилоотӣ ва пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет амалӣ гардид. мақсади асосии ҷорӣ намудани барномаи мазкур ба роҳ мондани технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ баҳри баланд бардоштани сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бо истифодаи технологияҳои таълимии муосир, усулҳои инноватсионии таълим ва ташкили фазои ягонаи иттилоотии соҳаи маориф мебошад. Назруллозода Иброҳим, Фарҳоди Восе барои барномаи ахбор. паҳлавони тоҷик Темур Раҳимов дар мусобиқаи устодони дзюдои ҷаҳон ки шоми 13 январ дар шаҳри Давҳаи Қатар ба поён расид, дар рақобатҳо дар вазни беш аз 100 кило мақоми панҷумро ишғол намуд. Дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ 398 варзишгар аз 69 кишвар иштирок намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳмат Шоҳи Обид. паҳлавони маъруфи тоҷик Темур Раҳимов дар мусобиқоти устодони дзюдои ҷаҳон ки дар шаҳри Доҳаи Қатар баргузор гардид, дар рақобатҳо дар вазни беш аз 100 кило 5 вохӯриро бо ҳунари воло гузаронда дар 3 сабқат ғалаба кард, дар 2 вохӯрӣ мағлуб шуда дар ҷанбаси умумӣ ба қатори 5 нафар варзишгарони мусобиқа шомил гардид ки беҳтарин натиҷа миёни варзишгарони тоҷик ба ҳисоб меравад. Темур Раҳимов дар вазни беш аз 100 кило дар даври аввал бо муваффақият ҳунар намоён намуда бар Штефан Ҳеги аз Австрия дар муддати 4 дақиқа 28 сония бо истифодаи усули аши айра ғалаба ба даст оварда ба даври навбатӣ ро хат гирифт. ӯ дар даври дуввум бар намояндаи Исроил Ор Сасон ғолиби мусобиқаи Гран-при Телавив 2020 дар тӯли 6 дақиқа 35 сония бо богузории ипон дастболо шуд, вале барои ба финал баромадан дар даври сеюм аз Инол Тасоев аз Россия ки ғолиби бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад ба мағлубият рӯбарӯ шуд. рақибаш дар тӯли 4 дақиқа 17 сония ба богузории ва заҳрӣ пирӯзӣ ба даст оварда ба нимфиналро хат гирифт. паҳлавони тоҷик бошад дар даври тасаллубахш муборизаро барои медали биринҷӣ идома дода, рақиби ӯ дар хозмоҳи чорум Минҷонг Ким барандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар соли 2019 аз Кореяи Ҷанубӣ буд. хозмоҳи бо пирӯзии Раҳимов хотима ёфт. ӯ дар муддати 3 дақиқа 23 сония бо богузории ипон ғолиб шуд. дар вазни сангинтарин аз 5 хозмоҳӣ дар 3 тоаш пирӯз шуда 2 тоашро бохт. дар рақобати панҷуми худ барои дарёфти медали биринҷӣ аз Яков Хамо аз Украина мағлуб гардида ба қатори 5 нафар беҳтарин варзишгарони мусобиқа шомил гардид. ба ҷуз аз Хамо боз як медали биринҷии насиби Ҳенк Грол аз Нидерландия гардид ки барои ҷои севум бар Темирлан Башаеви русиягӣ ғолиб омад. дар вазни беш аз 100 кило дар финал Теди Рейнери франсавӣ бар Инал Тасоеви русиягӣ ғалаба карда бо чанд огоҳӣ пирӯз шуда сазовори медали тилло гардид. ба ин тартиб баъди натиҷагирии серӯзаи мусобиқа дар ҳисоби Умид Аставӣ мунтахаби Франсия бо касби 5 медали тилло, 1 то медали нуқра ва биринҷӣ мақоми аввалро аз они худ кард. мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бо касби 3 медали тилло дар ҷои дуввум ва мунтахаби Ҷопон бо касби 2 медали тилло ва 5 нуқра ҷои сеюмро ишғол мекунанд. мусобиқаи навбатии шоҳкулои бузурги дзюдо рӯзҳои 18-20 феврал дар шаҳри Телавиви кишвари Исроил баргузор мегардад. бинандагони гиромӣ, насри муфассали ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бимонед.